Hey guys, би ингээд гадаад гэсэн чи миний social media алга болоод хайчих. Би Монгол хэлж ингэж бичлэг хийдэг байсан. Тэгээд now time to shine. Бид нар үүтэй буучаад одоо ингээд хураагийнхаа бичлэг рүү явж байна. I'm sitting with my siblings. I'm gonna watch movies. Help. Бид хураагаад нэг оцсон сайн хийдэг байна. Тэгээд бид ингээд InDrive гэдэг тийм таксины аппликейшн сонсоод тэр хүрээ явж байгаа тэгэхгүй бол амар скам байдаг. Одоо бид нэг Uber Cab шиг такси гараад автоосны фото хийх гэж байна. Please send me a picture. Like a boulevard, starting again till the end. Бид нар Go Bus төршлээ. Ингээд өмнө л бодож байгаа ингээд innovation хийсэн. Бид нар бидний жагсан юм шүү. Snack-ны дэлгүүр. Oh my god, no way. I'm going to buy chocolate. Tik тапаа шүү. Маш. Яратны Peugeot биш юм уу? 1970. 70. Hey guys, so бид дүн цаа ингээд Airbnb дээр ирсэн. Host нь бүр амар гоё nice хүн заяа. Бүх юм ингээд тайлбарж өгöd. Манай өрөөс ингэж харагч юм. Тэгээд яг ингээд нийл бүр харж байгаа. I'm like so excited. This is the first room. Тэгээд би ингээд мэдсэн тур хийх харуулна. Ишээ ингээд хордох юм заяа. Энэ бүр амар гоё. Яа. It even has balcony. Yeah, I'm so excited. Okay. Ингээд татдаг дараа хийх зүйл. Son hebro авах гэж байна. Би ингээд бас хэлсэн. Тэгэхээр хадаа бүр аим болсон. Хотын төдөд болохоор ингээд айгүй юм шиг. Нөө найз маань тэгээд ингээд би яг зүгээс хамаагүй тавцаад байна. Яа тэгээд let's go. On our first day back in Egypt, we explored the whole Sun Temple
and I was just really amazed. It was so unreal that I was back in Egypt. The area itself was very touristy, and also there were a lot of Asian people. We met a lot of Japanese, Chinese people. I think it was because of the Lunar New Year holidays. Би ингээд ерөөсөө ярьж байгаа гэж хэлждэггүй яа гэж ингээд амар хүндээсэн. Прем гоё юм байна. Ингээд темплтэй. Бид нар бүр амар ядраад Airbnb-ийг олоо гэж тэгээд бусууд ингээд бодлоо. Өнөөдөр бид Luxor Museum мэдрэх ба. Яа бид нар гүйж байна. This is my first today. 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 oh, Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도만 해도 좋은걸 oh, I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 바로 Бидний одоо Карнак темплийн гэсэн байна. Амар ахтай байна. Яа бод нэг бахан магцууд байна. Тэгээ энэ юу жуулчлал ингээд тусаараа ирээд тэгээд ингээд шууд очсон юм лээ. Яа бид ингээд нэг төрг болохоо шууд ингээд өөртөө яаж юм. This is our ticket. Baby, I need you. 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸. I can't leave you. I can't leave you. 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니? The Karnak Temple is famous for being the largest religious complex ever built in the world and was the religious center of the god Amun-Re. The history of Karnak Temple is really interesting and I would definitely
it online. Тэг ингээд наадад бүжиглэсэн чинь баахан спам бендер гэж тэгээд бүгд хийгээд oh my god it was so funny. Бид нар одоо хотел руу яваад тэрний дараа тэгээд Night Trip рүү яваа. Бэлгийн нийт нэг уурсаа нах гэдэг. Тэгээд одоо ингээд 이제 바꿔. 그러다 이제 성수기라고. 내려 어디 왔지? A felucca is a traditional wooden sailing boat in Egypt, and it's very popular among the tourists. Feluccas are still in active use as a mean of transport in Nile. Luxor Museum явж байгаа. Ингээд Luxor campus байна. Ингээд Unification Museum гэдэг нэг явтаа. Бидний дүнсээ бараг хилээс аим шалгалаа. Энд кафе юм байна. Бас намын сан байт юм байна. This is the bookshop. Энэ их музей. Museum. Most of the things were found in the West Bank, as you guys can see in the poster. Yeah, this is compounds. What are you freaking out? Бид энийг үзсэн. Одоо бид нэр East Bank-ийг эзэлсэн байр уу? Баг одоо West Bank-ийг эзэлсэн зам байгаа шүү, тэ? Yes. Let's go. Хотын гаралтай West Bank. West Bank тийш. Just for the fun of it. Энэ миний хардаа. Тэр ингэ авчих юм аа. Okay, this is our hall. Marvel. Hey guys. I'm in my bed. We are in Luxor right now. So I'm gonna get my digicam. Өнөөдөр бид нар Karnak Temple, Luxor Temple. Luxor Temple руу өчтөрсөн. Yeah, that was yesterday. Нийл мөнгөөр явсан. Тэгээд Luxor Museum орсон. Өнөөдөр амар хэмжиж орсон. Маргааш бид нар Valley of the Queens and Kings дээр очиод тэгээ бараг болоо юу. Хачивсаад тэгээд 5 газар явна гэлөө. гоо 3 газар базар бас. Базард нэрнэ. Арай бид нар чи packing хийхтэй. Okay, that's it. Өнөөдөр амар хэмс. Маш битүүний өдөр тэгээ бид нэр шиний нэгний өглөө амар гоё газарлаа явна. Yeah, it's gonna be really cool. Шиний нэгний өглөөний газар дээр очиод тэрний дараа бид нэр
Хургаадаа л яваа тэгээ тэнд 4 хоног амарна. See you guys later. Би сим картаа уншууллаа.